این کارتوشکا هنوز تیار نشده است برای چیندن چون که گل دارد. از گل نفرآمده است. اما ما برای تجربه، برای نمونه میچینیم، میبینیم که حاصل چه خیلی است. وقتی که آب از زمین است، مهنت است، نتیجه میشود. رفتیم. اوه. طور میبینیم حاصل بد نیست. از یک کارتوشکا که شینونده ما یک بوته چند کارتوشکا دارد؟ 5 تا 6 تا. حاصل خوبه، بهترینه. دیده بیننده گرامی، نتیجه مهنت. و اینم حاصل یک زمین، یک کشاورزی که در شهر دوشنبه، در حدود زمین‌های شهر دوشنبه به دست آمده است. با این مانند امروز هر خواجگیدار در زمین‌های حدود شهر دوشنبه حاصل یکم را از زمین جمع آوری و با استفاده وقت و آب و اقلیم زراعت دوم را به دامان زمین می‌شیناند. خواجگی دهخانی آذر در محله چولیبویی ناحیه سینا از 2 گکتار زمین عبارت است. خواجگیدار در این مساحت غله‌دانه، کارتوشکا، پامیدور، بادرینگ، کدو و جواری مکا کشت کرد. غله‌دانگی در این خواجگی دهخانی در 1 گکتار زمین کشت و همکنون پورا даравида шуд. хоҷагидор Давлатмурод Содиқов азм дорад ки заминро зуд омода карда дар кишти такрорӣ ба замин мош бикорад. вақте мо вориди замини хоҷагии деҳқонӣ Озар шудем, падару писар машғули обмонии ҷуворимаккаи дон буданд. ин ҷуворимаккаро хоҷагидорон баъд аз ҷамъоварии ҳосили картошка шинонинданд. масоҳати замини кишти ҷуворимаккаи дон ки ин ҷо дар ҳосили якум ҷои картошка буд, 30 сотиқ заминро дар бар мегирад. хоҷагидорон ба мо иттилоъ доданд ки аз 30 сотиқ замин 5 тонна картошка ҷамъоварӣ карданд. 3 нав картошка киш кардагем. Пикас, бикроза, баъд аладдини ғончӣ. ҳосил хай ҳосили хуб, беҳтарин аст. ову дорем, ҳамаи чӣ фаровон аст. фақат меҳнат кардан. корҳои хоҷагӣ дар ин замин бо ҷалби аъзои хонавода анҷом дода мешавад. ҳосили ба даст омада ҳам ба зиндагӣ мерасад ва ҳам ба фурӯш бароварда мешавад. ин заминҳо дар гузашта мутааллиқ ба ноҳияи рӯдакӣ буданд. дар асоси татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе дар баробари бинову иншооти маъмурию хизматрасонӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳам марҳила ба марҳила ба ҳудуди шаҳри душанбе гузаштанд. гузариш ба ҳудуди шаҳри душанбе ба хоҷагидорон кӯтоҳии роҳ ва беҳтар шудани дигар инфраструктураи хизматрасонӣ ро фароҳам овард. хоҷагидорон мегӯянд акнун барои ба шаҳр ворид кардани маҳсулоти гуногун ва тару тозаи кишоварзӣ дар вақти кӯтоҳ ва зуд бурда расонидан бартарӣ доранд. ёдрас мешавем ки самаранок истифода бурдани заминҳо, рушди кишти такрорӣ, ба даст овардани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ, беталаф ҷамъоварии ҳосил, афзун намудани масоҳату истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва захира намудани он аз ҷумлаи масъалаҳои муҳиме мебошад ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар баромадҳояшон таъкид мекунанд.